Good. Thank you. Okay, thina mbere na kwirorera Inoro TV. Tafarira no ni Inoro rucine yambagiririo thinacera nginya thaa 3 cia rucine. Tukoragira na Njoroge wa Githĩnji hamwe na ageni aria twitaga studio. Nawe mwiroreri ugakorwo ukinyita miri afata muno tondu wa ciuria irio tutumagira odumwe na mawoni maria mutumaga guku studio maria tumakuaga na urito muno tondu inywe ni inywe mutuonagia njira na inywe mutugataga na inywe muturungaga mugatura turehere ingania na mumurio kwetukira SMS 2248 kwa gwitemiria kumwiroreri ligakorwo riri afata muno jetekeria toguo twakorwo twakwira tuthioro kuri account ni Nyandarua tucamuni na muthuri etagwo Gabriel Thũmbĩ wa Ndung'u akoragwo ari advisor wa maundu ma kiuteti kuri governor wa county ya Nyandarua governor Francis Kimemia ugwa ndo Nyandarua mwina kamweke kega muno ga kuria kiuria o giothe kira mungikorwo mwina kio no undu uria mwega na muthuri ugwetwo Gabriel Thũmbĩ ni ati ona maundu ma bururi ni amoi ni amaithiragia wega muno kwenda njirire ati angikorwo githomo kigoro gerie urimo. Gabriel Thũmbĩ geitheka na karibu sana. Ndageitheka muno bwana Kamau akang'ethe thank you na ngakigeithia eroreri Inoro TV na ngoya mweke uyu wa mbere ngacokeria Inoro TV ngatho cia mwanya thank you tondu nyimite Nyandarua na Nyandarua ni county iri na potential nene na riria ukuhe opportunity teno guka kwaria nigetha ona makagea na mweke ma uria tungikuria Nyandarua riku uguo ni thengio muno na maundu macio ma ku invite andu tumatika very serious tondu Nyandarua pase na niwe ni county nene muno thiini wa Mount Kenya region na ni county igiuga giambiriria marginalized no imagine muthikiriria bwana Kamau giuga ati Nyandarua county ni marginalized na niwe ko na potential ya maundu maingi no issues ya kugohoro wa network ya farafara tau twina kilomita 7,400 7,400 kilometers jake kana itari jake twanyitana no ngimenya kuma twakiheirwo independence miaka 50 na inanari nona kuhe opportunity no ukakwaria maundu macio ni maguteithia muno neguo otherwise thank you very much thank you karibu sana watiga county no hanate tutaingirite hau ni ndaigua bwana Njoroge wa Githĩnji agweta onia ati no ende guthie gutungana na mundu etagwo Dr. Peter Kaharamunga chairman former wa Equity yes na ndirenda kumwira onia ati Dr. Peter Kaharamunga ni murata wakwa muno ona no ne athikiriria na bwana Njoroge akonu enda tuthie kuria maragwa igutwa akuri muthuri ucio murata wakwa thank you he has been my mentor na ni akindeithĩtie maundu maingi Njoroge wa Githĩnji arenda guthoma maundu ma biashara kuma Dr. Peter Kaharamunga amutare amuonie amwire guthiaga twikaga guthiaga na thengi muno ni kwirutira ku gwaku thank you county wa mitige hana atia county ni njega na county itu uria ndagweta hau ni bururi mwega muno waja kingirigacha niwe idio iria nyingi ciothe iriagwo na iro ciuma kundu kuu akoni waru akoni mboga na maundu macio mangi mothe na ndatiga ikoro na wabici ya governor nawe iri njega tukotwo nake miaka ina riu na no juge ni ageretie guthondeka county yo no muno hasa utanagweta uriekete kana uria mundu ekaga ni wega muthikiriria amenye thirikari iranagwatia ne tuguka hau ha miaka ina ya governor Kimemia na uria thirikari etwarithagio na mbere no he undu bwana Thũmbĩ wauga ati Nyandarua ni bururi mwega niguo Nyandarua ni bururi mwega tiga ki igiuga Nyandarua ni bururi mwega tiga atongoria makoretwo magithurwo tondu twaheirwo independence 1963 2021 na ni kuthuranitwo maita 11 tondu ni miaka 5 after every 5 years andu acio a Nyandarua makahe opportunity moke mathure atongoria neguo na ndaguo tondu ngiuka haha ngiuka ni twathie kiaragia na ndaigua tau na no na ndana kwira kaundu kau thomeire kuria muhuhu kuria Gatundu aiko Gatundu yothe umuthi twaria ndeto cia Gatundu umuthi Gatundu hati handu hatai na rami
umuthi gatondu hati andu atai na thitima na no gwire gwitu Nyandarua kuri itura ritagwo 91 riri muico kuma 91 guthie handu hetagwo Mwangasa ona andu acio mati connecta mauma magathiira makagerera magathie Laikipia nigetha moke Nyandarua no cio nundu wa ingimita historical injustice nundu wa bad leadership ile koretwo rikuo bad leadership yes riu na haha equally ona tukihuranaga bad leadership ona ke Wanjiku ni contributaga muno thiini wa bad leadership yo to ni hayaga opportunity ya gukaguthura andu no nake agethaga kirekete atia akihandite naguo yes haya good riu reke tuke uhoro wa thirikari etwarithagio atia thirikari iranagwo atia na ndika turari uhoro wa thirikari national kana turari uhoro wa thirikari county kana ni ciere riu wa mbere muthikiriria ni oi tautu mweri wa kanana no mweri wa kanana at the moment ona gwiciria most of the counties gwiciria na matina bia tondu ni hindi revenue ironganio tondu already ona ndona budget ya Naikuru ni hindi rahitukirio niguo ndona mugithoma gatheti na tukiuga thirikari rana twa nigetha muthikiriria amenye uria tondu thirikari iranagwo na njira eno na no constitution ya mahitukirie 2010 magithie part 2 of the 4th schedule ni makuona national government ina 38 functions county government now ina 14 functions na hau niho kuona akonita devolved government ni ukuona girigasha ni ukuona mai na ni ukuona health doka hau nigetha muthikiririe nigetha tunyitane nake thirikari nawe karano na mifango strategic plan kwina vision 2030 yes ina it is universal akoni county government yo kana county integrated development plan CIDP igachoka kana budget review outlook paper igathie ginya budget twanyitana riria thirikari atwikire devolved riu ta Nyandarua tuheagwo bilioni 6 under what called the Financial Management Act 2012 bilioni 6 ciukaga 30% cia ciori ni thia development na icio ni bilioni 2 70% igathiri current ha hari bilioni 2 bwana Kamauri ithia development na hau ni very very key ngetha tujoke tureti hare horo atiriri tuhuthiraga bilioni 4 kurutithia wira bilioni 2 recurrent eo ni Financial Management Act 2012 eo ni nyamu hitukitio ni bunge kugutia ati ni anything that's already is there riu gugaga ici bilioni 2 nicio ithia maundu ma development koguo county ya Nyandarua passe for the years igithie kwa county horo development ni bilioni ici ni nyanya hari development no hari undu umwe na ni wega kuweta nigetha tunyitane wega Biria governor Kimemia okire itwika governor wa Nyandarua ni aheirwo nyamu itagwo unqualified report audit report na system agithie World Bank mwe yenyewe igithie ikimuhe namba emwe actually they got with the governor Makweni ucio nake ni aheirwo unqualified report no cio ciere now World Bank ni aheire county government milioni 960 datunyitane mayo 906 million nilio bwana Kimemia athire akigura machinery previously before he came on board kilomita ici 7,700 engineers estimate yugaga kilomita mo guthondeka is about 1.5 million hedio ni guthondeka na rami kana ni mara ni mara muhedio yes hedio ni uthie ndu ikoro ti contract okirehete akale mara na maundu macio manje toto icio iroka 11.1 billion yadaone no riria arehire machinery ici riu etumagira 150 so that's about 3 billion where am I coming in nidakwira already base iria count national government iheanite ne bilioni 3 inyanya yes that whatever nona nake nundu wa na farafara irenda 11.1 billion kugo tiga nundu okire na I think outside the box
kana gika maundu macio nigetha heo mbeca ici nona already Nyandarua no iture barabara icio itaiciekate ciako itari cia giaku anie iko hari ndu hi ngikiona ekite mwega ni uriku ni ucio wa barabara na agacoka akagĩa na what qualified report we ti muteti ati bata ukuhitha na no ko hi ne kia yuka ringia oka andu maoka ku kwaria tondu we mwenye ni njui ni withekaga atia na iko fiu World Bank ni rakimuhe credit ri na agacoka agakiheo the 906 million ri na other governors can testify that kana niguo ndirari uhoro maito ni uhoro ama they do kana ekutitera ni ngakiona direction no timoteti no utetine wo ni kudipendaga ndui uteti ndui na ithitondo ndakwira Nyandarua tukoitwo tukigia na atongoria thitia teti acio makire kuo but they failed in ndodo wake tondu gutwika muteti no ko ri muteti no yet leadership yaku ri na ikoneka ndireka atia particularly on leadership and management that's the key tau tungenda kwari uhoro wa mabwana kama uri we akono atwika reke tuwe ru no athi kwiro ukiho wira wa makanika na we nduki uhoro wa makanika nduona hano hakoro hena thina kuni to me by virtue of he maybe has been a public service for a long period of time na experience ya ekoretwo na thini wa thirikari ku ici ya networking yake na kirekigi maybe ni ngona iri njega yes haya ni tukihoro wa budget tondu budget ni irehaga maendeleo ni tumaga kiria tuone maundu maria tuonaga he kundu igiaga ngarari governor karega gusaina ngagoge kwatia budget etari atena mihariririe na kimaundu mothe bwana kama budget no erehe thina naga heha gitumi ni giki wira MCA hasa ni wa oversight legislative legislative na representation mundu uyu no igwa niwe na ugicokorore besha iria raheo ikuringana na mishara yake irithi iko irithi MCA mareha besha nini ngiri magana ni allowance maybe ciukaga batama sinu so the issue ni atiriri MCA uyu no igwa niwe ura represent kuria no niwe urithie a pass budget iriku no iyo no nginyagia nake athie a petition governor amwire akorwo ndukujikira mbeca ici gwakwa then nyamudi gwekate ndikumehetokia how gucanio ni ikoragwo iri ho but I would rather no juge is a win-win situation no issues yuna hasa muno bwana kama unamuthikiriria ni urore kaundu gaka na rikio ndona ihuranagiru ndakwira taru issues ya bilioni ile igire irathie kuria ugicokorore thini wa budget national budget taru national budget ya health ika is about 121 billion nidegwire guna governor murithi wanyita 121 billion na mbeca icio ciothe iri avia center uchoke a mai na neti mai na muno devolved it's about 101 billion mai na ni devolved ikantwa nyitana muno irrigation ni devolved nayo ne naona 79.3 billion yeda wone githomo nakio which is okay na although part ya ECD eo ni na county githomo gika kina 501 billion no hena githomo ni kigane gwikia county na gwikia nikio ndagweta ukuona atiriri na hani ndigwarie ura kuri ukuona atiri bwana Kamau mbeca iria irathie county ri ni nini muno na nikio issues yo neno iratwikaga kana although ikiri igoti-ini ino ya BBI makauga no mende kuongerera 35% ni ngona yagirire tondu end of the day mundu ukoragwo na mathina ma guthie ku explain na thina ni mundu ucio ri governor na andu acio me kundu ku no mawira ma county ni mawira 14 niguo woiga na ma ngine 38 ni 38 yes oguo ri mbeca itikiumaga na gathutha na wira oguo county ciongerera mawira ino national tunywo tondu na mawira maingi ina mawira 38 marehwo gwa county nigetha mbeca ciuke asha ugro machi 14 ri ndakugwetira 14 machi already mari ma county ri
umwe wao ni healthy, which is 121 billion. No igwa besha ichi itirakinya kuria ira Nairobi no anyita ako ni ici ya mairi no igwa nacio iri Maji House 1 billion twanyitana no igwa nacio girigacia ni ndivu nacio no already the 14 aya taka turore riri he undu ndaciria tuke mai niguo county thirikari ya county na mai iri tweke atia namo na thirikari ya national na mai iri tweke atia namo. Okay, actually uria kuhuana in the ugrow within part 2 of the 4th schedule of the constitution iri mai mathiete ni water na sanitation ni twanyitana to deciria giciria, although I may not have the information at my fingertips, thirikari no nene ehetwo horo wa gwaka demu ici wanyita demu itegero cia mai county na kiakerwo kinyia mai mucie kinyia mai ndui wa gweta kaundu kau to ni kaba kugweta uria kuri tari gwitu ri hena project ta uri shau Karago water project yambirie miaka mingi muno tena muno actually on ndateithirie gwikira bombo ya mbere ku on voluntary basis nirona andwa ku area matire mako makigia na mai no ni maraheirwo milioni 120 mekire intake how treatment works ne county kana ni national government no anyita no igwa ni korobi governor arobi ni thaka he 120 million no igwa na hara matigitwo na 1 billion dikano anyita no kono ni hago na regularization ati gutwike wiro ni mwanege na besha ni mweka ate mwanege that's the issue. Okay, besha ciume wira na besha ciumane thutha thegi muno nuratariria wega riu ni miaka ina ya kimemia ya governor kimemia yes wene wa mutaraga kiuteti waga governor timuteti ni mutu ya wira he's a technocrat, he's a senior administrator na the beauty about him ni ati he is conversant no thirikari ekagate ethiana be no gutumira message nyingi muno haha ginya bica ne ndumagirwo cia kundu muno gwitagwo Ndaragwa niguo andu makuaga meri na ciande magithie mathiko tondu ginya ndigiri ndingiota kugucia mugogoteni ni fara guthuka wagicoka na ikarite 4 years Kamau ni wega kucokia tona ndacuketa mu Ndaragwa na ndakwira haha tha ici 91 iri Ndaragwa na mwangase rio Ndaragwa tona ndio muikari wake wa Ndaragwa no ndakwira kuma miaka 58 tutitwa kona leadership njega no kurigana na machina reci ciraka riu cia barabara iciri na niguo na ndagweta toni akigwetete uguo onia na kiria kingiri arauga by December ati barabara ciothe cia Maramu thiini wa Nyandarua ni yuko chikete atia ciejekere na wandu anao makihingite barabara ri na njira ya kuya migunda na kiraki nao meke atia no kiu ni kiugo augite ati by December eke atia ni gwikirwo Maramu na njoke njire haha tondu ona gwiciria minister wake wetagwo Mary Mugwanja ni athikiriria na ni ndaria onia tondu we ni okirite governor ni atia kugo by December leke farafara ciothe Nyandarua iko chikete atia cikiretwo Maramu no jigwa mwaka gatururime para nduthi citangetukana ithe tigo ndakora ndeto ici nao ikore nako aikari a Nyandarua therefore equal to blame tondu fat now nigetha migunda ndike atia tondu mathiete makairia ginya mugunda I mean farafara mundu akoya fara ni makoya farafara ya muingi na riu no kiona kuno tu question nyamu no tona ke governor ni ari nyamu governor kireta wate nyamu na woka ku inspect governance delivery unit nayo igithie ikifaida out barabara icio iratuika cia kitona ruremire cikarite na njira iriku cikaire na aya kwanyu ni kuri governance delivery unit iri batire uko ethie ni ethe ki make sure ni ekate karita ni kuri presidential delivery unit ino ndu ni au aithie mai do obviously do dage kware everywhere no at the same time ni arekate no ni aikire atondu actually ni athie what you call governor machinani ati cover wera athie mwenyewe na nyaragithire akeria na kina mama wa Ndaragwa na ni mamuheire mathina macio mothe na ndireciria hi maybe ni aguthie na kwende akiaria wigua ne tarumana
ukaigua ta chinura agachinura ukaigua kigo ikia ango chinura mami mwega kaigua nenye momweraga gwiciria issues to be very I digeta kwaria ndeto cia mundu uri araria no rimwe ndikuona hagiriire ni hakwa tondu in leader ni avatire nake at least yakiarie na njira yagiriire. Haya tuna mwaka umwe bwana Thũmbĩ niguo mwaka riu ona ne thiko tuthurane na tugathura andu aingi tondu tuthuraga andu atandatu niguo ndio niki andu marona tare ugitegea president kwina ite ici nginya MCA ni ndio kuringana nawe uria wonete andu aria twathurire hindi wengi uria matutwarite uria gukoretwo ona gutuika murimu no wokire hena mwaka mugima kana ta miaka iri uguo utongoria ndarora ni hakwa wa affected ni murimu uyu wokire ni ndio ngitara andu aya akwa atia turorete githurano orumwe wa andu thayu muthemba wa andu guthura na kigiothe na ndikana wene gwakorwo kiigirira wabere bwana Kamau nani we kuga tona ninge kodi uteti for a long period of time de ukona multiparty giuka na no amenya ndikirio mundu wa githomo nani the chairman wa Korea Rishau githomo muno githomo nigwetwo ndi kundu kuu na haha no wauga haha ndaugire ko githomo kiri goro ngeri orimu ikane twanyitana na utikindu kiega kihota kugaidi mundu ta for the past ati umite hana athie nako ugirora kuma tugire multiparty system kuma hede ya Ford Asili DP PNU ni wabero na no juge ciama ici hasa ni takabuni andu makirietara ukireti kabuni undu wa ukakuhudi winki muingi nitwanyitana muno kuhudi winki muingi tondu nake muingi waji kunakeri akaga gutaukirwo ni yundu arathie kuingirwo bathie rekatia hari yaruruma oyarugama stage ni ekatia wajiko na igirire ni igirire ndikantwanyitana tondu no kiurie bathie ta DP ka yathire ku bathie ta PNU ka yathire ku bathie anake ka yathire ku NASA no nao ni ratharirio riu no ani mathondekere twanga one Kenya Alliance kai wajiko tarona handu haha adirathi wega tondu a rolling stone gathers no more no kinyadu magena musimamo. What am I saying there? Maranita democracy iria already exists. If you go to US, akondisia manigere the Democrats and the Republican na kema kigaidago ni policy na maundu make na yudo icio ingi iki nakio ni kira kingi no na haha ndeto ici ndungi kianda sadi kire muingi urekate urakenda no kiria nguria muingi hasa mere muingi mundu ni akwari kindu original ikiatige utuika copycat na hoe ngai agena knowledge ya wikarate tigo ukagira ukiro kwekate tondu even now uria kuhua na Kenya no dwa COVID pandemic ohoro unemployment na poverty na maundu macio mangi muingi ni urahudi winko na maundu mariku macio kuni kire ingihoya Kenyans magithura leaders ni mabe mathie mayire mundu ucio ratiri wega reke mone mundu ucio ona tiga muno muhuko tamone meciria ma mundu ucio mahuana atia tondu bwana kama ukavohe mundu idea ikamuteithia tondu twario hana no yakwambiriria ungirora tari umuthuri ucio wagwetwo haha ni bwana Njoroge wetwo Peter Kahara Mungari nona uri ambiririe Equity Bank as a society as the society act nona uri eteithiti andu aingi ucio niguo utongoria turenda thini wake wa bururi hau ni mutongoria uriku tondu gicokorore bwana Kamau na no yakorora nuko no na atongoria cio ona mathurwo maguthurwo within a very short period of time na magathira ndikanwanyita to mundu ucio ndaingirire ni ura uthi guteithia andu acha uguo niguo ningihota kumera ne matige na hau niguo murimu uria ureite Kenyans uhoro wa ukabira tondu ukabira ungedefine take bwana Kamau ona thakame ya mundu ingithie no imenyekane ya mugukane ya mukarijini kana mujaru acha hau niho ki ugikatia ni mutongoria muthemba uriku
na mutongoria ni ciiko mundu ronekana ni mumadu mundu rathie an extra mile uteithia andu aria angi. Haya, good. Thank you muno bwana Thũmbĩ ni urashira na mundu rajira haya kai Professor Lumumba okire studio kwaria Gĩkũyũ. Acha oyo tagwo Gabriel Thũmbĩ na wakuma kuria Ndaragwa Nyandarua County. That's very true. Ngucia ne kuhanana nguciria oni danero maundu macio na niga kimera ti thina ya kimite kuria bondo na niga kima Ndaragwa ni uri andu mahananaga yes, riu ri Ndaragwa eno ri he mundu hanjire horo wa Ndaragwa mfarafara mai thitima na ki yothe icio ni ciagire ngacoka ngaigua ati Ndaragwa ni mwe ya constituencies iria ifati ukoro ikieherio. Undu ucio ni very very sensitive todo kuringana na constitution 2010 na wanakeigua ginya muheshimiwa wakwa wetagwo bwana Kioni akigweta horo ucio na niwe chairman wa legal committee kuria bunge na ni athiete oversight agathie nigetha tondu ni hena mukuru-ini Ndaragwa na guciona tetu ciatwikite no ciehutio onanga mathioya na nikio gwiciria ndeto ici cia BBI ciarehetwo on board nigetha ihota ukita maundu mariku inequalities icio na ni bwana Kamau na muthikiriria kwenya mutwitaga thiino na githungu a blessing in disguise oha na ngigwa mundu mwari o haha agitira haha na andu makimupusa no arguments ciake ni ndonete ile valid akiuga githurano kikia repeatwo kia president ri kiria gekirwo mweri no ahitithirio mweri 27 November ri constitution under article I think 142 you have president abagiriria term yake riri atwika soni in negathira after 5 years ngurikana meri yo yaragio ni Senator Njoroge Paul Ben no dikanonyita riu akiuga Uhuru asonirwo ini mweri 27 November yonyita riu 27 November niratwikire soni in koguo agatiga madaraka mweri 27 November no under 142 ithomo together with the under article 136 2A ya now yugete ati gutire githurano kingeko kia president ici gitagwekwo atia gitagwekwo riu argument yakwa na logic ni akagwa tutigithie no ginya tuke kuringana na constitution uria yugete tondu wika against the traverse the constitution itwanyitana na at the same time now AIBC now ni out timetable ya kuga ithurano ginya yekete we are just holding our fingers crossed to hope maybe appeal ya BBI eko favorable tondu hindio nigetha ukena referendum mwitha Ndaragwa ndigekete ndigarithire yes okay good riu we uri mwa watongoria uko Mount Kenya ukoretwo kuo niwe maundu ni utokirwo ni maundu maingi muno ni gukoretwo no horo uyu wa ciama iria cigiukite Mount Kenya na atongoria acio na muingi uria uroiga warora na wathikiria uko na muingi tawe mugayukanu ndikana muingi ni ugacoka kiria kimwe ni magetekera gucokanu ni ukuna ta Mũgĩkũyũ akaria na mugambo umwe na gakorwo emwe na umwe 2022 kana okaihuna kwao ni bwana Kamau na no wega twari uhoro wa mari Mũgĩkũyũ nginya hindi ya mutipatiri ire yari ya mbere no nire kwari na Ford asiri yari ya matiba na kiando anyire nao makiwa mabie na DP ucio ti Mũgĩkũyũ wagaukana na Mũgĩkũyũ akoragwo na 17.2% ya population ya Kenya nitwanyitana muno Mũkalenjin akoragwo na 12.3 na Mũjaruo akoragwo na 10.9% nitwanyitana now doka utodo ni ukuna ginye Gĩkũyũ-ini atu ya talking about na nikyo jugire ndachita bathi ici ni bathi tamenya nete ukona haha niho kana Mwangi wa Kĩũnjũre ena kiama giake ni Mũgĩkũyũ nona na Kiraitu Mũrungi
na kaithe ndakirwo haugema neuga ne auga na kiama yake no nake speaker National Assembly nake akauga nake ne ariru weke ate ne kurugama hai mwana tonge ningi wakwa twathomana murwa nyina eto Kabogo nake auga nake ne akinyite no divided ore ndo acio ma divided to now we have only one year to the election kedi mere kaundu kamwe ni wetha tuthikaniririe tondu you compare notes ungirora mukare jinire kuma 1957 nginya at the moment ri hindi ya Moi rire ari vice president wa Kenyatta ri na acoka atuika president wa bururi ri na Ruto ri andu acio makoitwo mari thiini wa leadership either president na vice president hakwi miaka over 40 years out of 58 twanyitana na hindi ya Moi actually duona he mundu ngiroka kumuhura ni twanyitana warurire rwa kamuringa na tribes icio kona ni support Nandi Kipsigis ni manyitanite tugeni na ari age ni twanyitana ona utiga riu ni ta Gideon nironekana ta arathie nja ya Detori acio matiumaga njeto iriko twanyitana na riu ni ukuone no ndo wa unity yao ginyo muthi now the 12.2% nona ndeto ile nacio irenda guka tondu no gikuno gwatirigeti nyitanite na gitire kragiri anything yet na economy ya Mount Kenya niyo kiria kingi gitumi kiria kinene kia Kenya kia Mount Kenya ndakwira ni kwiyenda Kamau ni mwĩyendo na magacoka makarega kindu itagwo go compliment guteithania among one another guteithania na tondu koni maiko economy yao ni njega ni andu makiriogi but when it comes the issue of leadership ni kamwene na direci ona bathi cira bango nigetha ihote gwita petitioning ati ni ndina kiama giakwa riu ketule coalition weri coalition ile ukunengera minister aigana ni umwe kana ndikano anyita na mundu uratwika exploited no wajiguriko uria tondu nake ona wajiku nake nguo ici no wekagira andu ariku andu aya koguo nawe wajiku na tondu ta undigeria horo wa mari tondu na kwina issues ya pandemic na covid nona issues unemployment nona poverty riho nona youth na kira kingi riu marathie riu maraumo bathi marikate maringira na nikio ndiramera ta Nyandarua tukakwariria na nikio kuna kauni Nyandarua yo hasa ikoetwe thutha for those years to now mathia kindu itagwo short run ekira kirekira muhuko ni ekate no rucio rwa andu a Nyandarua rwa kururia mundu agathirikana gwatia no ateithire Nyandarua riu ni kirengikira andu a Mount Kenya hasa ni manyitani akoni maukinyitana ni matige gukureha ideology icio tondu akonta ciama icio ndakwa ni nyingi muno PNU DPR ku foda siri icio ciothe na 40 people ciari oku na TND riu ningi macoke ningi moke mari brand iki ni wanyita argument ona kiro afi kihoto kiuna otamugete kai arera mundu ciatia kama uri kagira gwire uri kiro ukero ikire no ikira change hana kira kingi kugu ni wega andu democracy ikare KUS the Republicans and the Democrats. Thagio tuikiria nigetha ureherwo gatubia na nindirero haha ati kama unjuriria mugeni ne promise ile ko governor Kimemia ere andu a Nyandarua na neremetwo ne kuhingia tuguka hau ha Kimemia's promises Kenyande kedikariganirwo getha na roreherwo gatubia tuna Gabriel Thũmbĩ na wakuma kuria county ya Nyandarua turacokereria na titaguko kumago yes at we those twacoka ameta boine na thegio muno mwiroreri witu haria hothe uri twina Gabriel Thũmbĩ na wakuma kuria county ya Nyandarua we niwe utaraga governor Kimemia maundu ma siasa hekiuria kiurio ni mundu etagwo Njoroge Trocadero Eldoret no gicianere na to interest Nyandarua he maundu na nini ndirikanaga wega muno ne ari editare mwetekeria kiria Kimemia governor era neire na nini ngolirikana ikare hau ikaire na video icio ciothe riu nenguga njetherwo ciothe ndiciharirie ciaciraniro iria andu ayo othe mathia magitwiragira nini ngolirikana
undu atwireire haria haitu magumu no ndikuga ni uriku ni maigana hi kimemieranire ahingitie na aremetwo ni kuhingia na agikorwo aremetwo niki na neugite ni agwika maundu macio na riu akwetwo governor 4 years. Oh, thank you ni undu mwega ni ndakunda guo ha mbere thirikari yothe iranagwo na mibango na ni ndauga kwinya mwichito county integrated development plan. Yes, ile ya miaka 5 ikoro extract kuma kwa vision 2030 igoka nyamu nayo igacoka igathondekirwo budget. Budget ile nayo ona muingi uhuthagirwo tono wakirwito public participation na to muingi niguo uga urenda gwikirwo ate budget ile igacoka na igathie parliament igathie assembly na ku igakihitukirio tondu wa MCA hasa wira wa MCA niwe oversight kurwa deto kana icio kinemiera ni ire ri ni hingite dikanwanyita tondu wira MCA hasa ni oversight na ni wira akurwa kana nyamu niki na ndacoka ndakura haha audit report ire yekirwo ni kunania ni ageide kidu unqualified maybe kire ndakura kuona kidu ito governance delivery igi suggest na mundu ucio wauga kiuria kiu ona koni auge hasa akiandike thiini wa auge nikina eranire to ndagweta horo wa ndagweta ha horo wa farafara na ndahena status ire huana issues cia maundu ma mai ndagweta makurerisha ukarago-ini na maundu ma health horo watagwa konta JM hospital na maundu macio mangi hi no nyende a specify tondu na andu account ni magikate nigetha at least undu cia atakira ni ire wikate ukimenyeka ni uriku. Good, there you haya kiuria kingi kiroka haha ni he mundu tagwo Kiunyu wa Magumu arauga kamawira Nyandarua ni murute governor acokerio ngatho tagwo Kiunyu wa Magumu ni get a comment on that ikiria riu kiria gekire ndakura Nyandarua hasa kiria gutari ni foundation utiari muthingi na kama uduri hindi ugiaka nyumba itae na muthingi irugame nitwanyitana ndugiaka nyumba itae na muthingi ikiate irugame na ndakura miaka 50 kuma to hairwo independent no wake ya cotton no wake kanyumba ka toro otukomo na kuruka what okay no wega no at the same time need akura foundation very very cool particularly when you are dealing na no foundation ni ya keri ya kina ni yakirito ni governor Mwangi miaka ya mbere ya devolution area riu niko ndakura leadership styles ni depend agora mundu arekate areka itwanyitana tondu ni ndiciragia thirikari cia mbere cia devolution 2013 nginya 2017 hau no tukiuga ni ho foundation yekireirwo niguo cia keriri 2017 nginya 2022 ri ciabati ukorwo riu era depend ni foundation ya muthembo yakiri ni kiritwo to kwi foundation ya system na structure uria governance ikagwatia tondu when you talk about maybe what you call strategic plan muno guthikiriria no anyita strategic plan ya maundu mothe ni kagatia no nginya urore analyze one exactly ino rathi atia kana ni foundation ni political ni economic ni social maundu macio mothe no nginya wikete ungiauko utai na plan kana kioneki kiuri ureka ri ndungikatia ni riu nikio ndireciria na no ngihoya andu a Nyandarua nigetha matigacoke gucoka makimuhe another chance ya miaka ingi 5 nigetha tukahota kuga ati miaka 10 ri watigire weka Nyandarua to no tukamuthoma in the books of history kana ndaretha gite kingi kiriko kia president kana kia running mate digwete hihi no ena capacity hopefully ena capacity kwa ni mundu exposed no ramu advice yogu ate uhoro wa gite kingi digeda be atige Nyandarua igeda abe okay o thafari ya Nyandarua bireke ate abe nigetha nake twabe tumugeji from Nyandarua point of view iwa ikoni akikira Nyandarua ine world map ri etha ranga tukena kweria nakora kungina wikate naguo riu ri ni ukugite atiriri bwana Thũmbĩ nigioka kiuria wachokire gugithie atia tondu governor Kimemia ni augire ati Nyandarua nigo kugia university haria captain
na magitiga mekira kibao ni Sabidan ekora thikororia kiuria kiu ni tweritwo na ni ndaiguire ati Nyandarua ni gukugia na Nyandarua University kana University of Nyandarua uri ritwo niguo ni kuhenio twahenagio kama ugucia na muthikiri cio rauga ri ona tukiaria tha iciri ni ona thino na ni dauga haha functions cia under part 2 of the 4th schedule yes imwe ya education iko national government twanyitana muno na dauga already national government allocated about 5.1 billion ndu wagitho ona digwiciria even before the ink dried David Nairobi University ni marari structure here and there na kuratuika professor Makoha araba kurugamia maundu mariku direciria gwiciria ino ni deto ira discuss national government issue yake ria tondu we direciria no arege university ikiatia igecenjia no dirona tamambire kwirwo mambe mareherwo kindu itawo national polytechnic Nyandarua national polytechnic irio hau within ena indo ni thomagwo national polytechnic na njuge na njire muthikiririo ucio horo wa university ona ni direciria na ringi ona national polytechnics tegikorwo na giteithia muno gitumi ni iki bwana kama wira no warora thini wa the 4 agenda ya munene imware kirira muno hau ni horo wa manufacturing tondu thina uria ukoretwo thini wa bururi hasa wa economy ni ukorwo andu aitu matire ma train horo wa moko most of the product ile chima China chima Japan chima India ni andu makao ni andu a middle level niyo makomekete ati magicithondeka magoka ucithondeka niguo ndiralega ati university geko but majority na ndauga na muthikiriria thikiriria ungirora thini wa githomo ungirora mundu uronyitaga A ginyagia C thini wa kiria makome 30% of the student of the population 70% makrome na ukukuma D na E na kila kiki 70% magiaga D kogo dona ando 10 ngamenya ando mugwanja magire D ucio ni uhoro wa ma atatu makigia riu kiuria atiriri ando aya a 70% ri maguthieko niki mabatire kwamba uketirwo faster for the internal colleges icio ni sto no twanyitana muno ngukuiwa kuwonie ndirona maybe ino no thafari na thafari nene ambaye na ikinya ria mbere ndeguo thengio yes haya turorete gutiriha no ni ukwariti uhoro wa riri bwana Thũmbĩ uhoro wa opportunities ugire Nyandarua ni county opportunities yes ni taire koguo mundu no ayurie mundu ngenda kuigerera uhoro wa opportunities iria cie Nyandarua waria uhoro ucio ri njoke nguria kia mucho kia youth wa mbere nguga opportunity tondu wa mbere ungirwa kiria Nyandarua ni county dogu muno gitiri no kiria tubatie ukana kio ni ku add value through cottage industry kana ku add value horo wa boga kana horo wa maundu mari akoni horo wa iria packaging maundu macio nikio nguga those are the opportunities ile irikuo riu kiria kibataire ni issues leaders ya mekuo mabe mamenye Nyandarua igiteithia te nigetha opportunities icio nigetha akoni horo wa employment horo wa poverty were kundu ikiatia na nikio ndirona issues ya igihingurwo hasa ni horo ucio tau wa farafara na njoke njugio hana udiraria na CS macharia wa transport yes damwira 7400 kilometers cia farafara iri Nyandarua tuliona 200 kilometers ya tarmac na ndarawa kugutire kira kingi no thu ni twakigwa ni iragikirwo no riu tutigetie mwaka omwe kai tutangiamba ukiona contractors site ta mairo nya guthie karamu tuninyone machine ni ciagiukai na ni farabara ni abi wiko ria nigetho na at least tukione kweli ndeto icio ni irekatia ni gukinyanira nderero ati governor kimemia nere ire andu a Nyandarua ati mai kilomita borehole cikwenjio no tiganu wa kilomita wathi kilomita 1 borehole ege borehole niguo governor kimemia erite andu a Nyandarua nigetha o mucio gia mai na gutire cienjetwo okay no wega ona ndaigura kigoguo hatibata kuhenania yes na ni kuri cienjetwo na kuri itejetwo no twerirwo o kilomita no wega hatire thina tutire twetereire hatire thina
kwinya muchito feasibility studies kana geological survey tau kama uno thiwe je borehole hau borehole okwejaga ndwe wikite feasibility study kumenya uriku ikinyete atia ukorwo na hatiri na mai uthamie machini no eje borehole ukorwo ni cumbe naguo nitwanyitana kugo feasibility studies niwe abathere ukweriki eketo bete gwiko nwanyitana na niwega equally ona maybe yabe iko tondu ndungithiwe je borehole o anywhere ai na kioneki kiega na no wega no na nikyo kuchoche ndugwa akete study agagitwirira ndwe hindi agicaragia giti ndwe ni hindi agicaragia na riu ai na riu no menya nikyo ngurire hindi ru nakuo riu nikuona onaga no ngikori feasibility kana tumita geological survey ona andu acio ona injini urathike akimenya ndungithie weje thagi ona ithio mwiroreri tugekaga feasibility study ya mundu agioka kurugama ndenda turikie na anake aitu na iretu ni ndiwe kana ni mumeciragia muciragia te horo wa yuthi eno muciragia te horo wa anake ana iretu aya tondu ni aige o toguo ogwa horo wa andu athomu aria magiaga kiria ri aria magiaga A nginya C 30%, aria magwaga D gucoka na 70%. Ungirora yuthi nayo andu aria akuru thaici Kenya ti aige ta anake ana iretu aya ni ndika mutaraga thirikari ati horo wa anake ana ire tondu andu aya mwaga kumarora aya matuko maroka ni gwakorwo wi thina na murigo munene gwe bururi uyu anake na iretu. Okay, ingenda kwamba kuga ucio ni undu wama anake ingi aitu ni marike university na iretu makaga mawira twanyitana na ni thirikari kioe jukumu yo muno hasa issues ya gwicirio mabatirikate no ni gwenda kuguta mugambo umwe bwana Kamauha mundu ni thiro wathoma university ni horo wama na wa gain knowledge kire ingithaitha youth ni ta muciari hasa ni ruta Mr. Thũmbĩ ura ingithaitha youth ni amenye kire giothe arona na maitho anywhere kiari meciria-ini ma mundu twanyitana na mundu wothe asucceeda nikio nikina meciria maya naki enamo ni twanyitana na ni wega muno kwitikia to no wambiririe in a small way taru kuri ona youth ndirakuhitha oku ukona akaberia kaundu kanini okake kwa kate na kaoneka ni arekate ni aramik to ni no njire youth yo wa mbere atumire maitho make mari gateway to the brain tondu brain yo ithia na kwekarwa ekalos the subconscious youth yo nake atumire kanua gake tikuga ni gwathinire kiria kingi aute kindu auto suggestion ukiafamira maundu ni mawikate ugacoka Ngai ni aguteithithio wina ngoro ya kwenda undu uri ureka literally to nginya ukorwo ri mwandika wa bici no ambe wike kaundu kage na wikete ucoke youth ino na no dimeshari nayo kiretari ni kindu itagwo the gut gutwikada mu youth ni atwikire youth no ndaratwikada ni undu wa rucio acoke age na kindu itagwo agility ni ukona energy maguru ona Bible negitwite Hebrews 11:1 faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. Na believete mundu wothe ukwonekana enake unajigua mundu ikio ndari dagamutha mwana ikio dagamutha thengio gwenda ugio horo nigetha ugicoka kuria Nyandarua na barabara ciakwo andu maheo mai twatigia mwaka umwe na wira uria ni ngukongeruta mwingi na producer wakwa ni gwetha video cia mundu wothe wanoka guku na akiranira kaundu cio ni wira uria ngukongeruta to video cio ciothe ni tucigaga kuria kaundu gothe keranirwo haha hainoro wa mbere ni ndacokia ngatho cia mwanya ona nundu wa kuhe opportunity no uka kwaria na bururi na kwaria na thi niguo na gutara ko ni youth acio nigetha youth ikimenye ona tau ugwetire wagweta horo wa munga uria ambiririe Equity Bank abia utaina mbeca anabi under what you call Equity Society Act Building Society Act na nikio onire fegire ciothe ciari under hot banking act ciothe ciare ngiro no yatigarire
twanyitana no with the time na support system na kira kingiri nona is one of the best bank kugo na njira ngwi gutire kioneki giothe mundu aikona kio kana ari youth netikire na youth ino na ndimire kaundu kamwe bwana Kamau itanauma haha youth ino nayo itige kindu itagwo drugs uhoro wa fagi mutige ni njuru ndidakimera drugs mutige mu youth ino nayo ucoke utige maheni maheni ucoke mu youth we menye no we teithie na with what you call the mentorship to nijue to do you ne tukurire mena energy ni twanyitana mena energy no energy ya hado akumitumira positively mamihuthagira negatively ne maigwa thank you muno bwana Thũmbĩ asante sana wacokanya ndaro coke wega ngai agigatwa ihinda ringire ire to wagiuka thank you nego ntwakena okay thank you wachira wega wanjiririe agikorwo githomo kigoro ugerie urimo na ne wagwa nego tutwara twina Njoroge kwa Peter Kaharamunga yes thank you murata waku muno murata wakwa thank you muno yes dereti tukomekinya hau nigetha Njoroge agia na ihinda iraya ria gucira na ndagitari Moses Mwangi wa cieko na thayo kuma kuri account ya Murang'a uhoro wigi murimo wa COVID-19 fata wa jajo na kirio gothe muroreri ugikorwo wina kio nie njitagwo Kamau wa Kang'ethe na 2022 ngai atukinyeria 2022 ngai atukinyeria nie ta Kamau wa Kang'ethe 2022 ngai atukinyeria ngakorwo haha